Napa malam pertama matu di? Oh iya, napa ya? Aja lalu mutama kamarakmu. Iya ko malam pertama sebelum baca dulu assalamualaikum. Magai supaya jin yang ada di dalam kamar itu tidak menemani hubungan kita. Yang kedua, ketika engkau mencium keningnya istrimu, bacalah doa. Kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya ko itu membaca insyaallah langgang selalu hubungan tak. Agai baca Kul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni yuhibbukumullah. Angka tu makun rai napai tatte annang lima lalan ni bali bolana naloi macarita. Macarita bunga-bunga. Nangkai lakena nalupe makibur ngepalla. Upasang beti makun rai aja lalu di mapune sifat mapakero. Makanya makari pandrite makun rai aja lalu termasuk kamarata kupurgi masambaya subuh. Aja alalu termasuk merata kau boleh ki masampai subuh atau purgi masampai subuh sebelum minta ising aku laketa magai aja amanah angka serangan pajar. Itu penting. Itu ko anak darah si bawa kalolo aja lalu demu si bawa matinro si minggu kami nak cinampa. Iya mi ko janda si baduda namun talung ngasumi wad ini kalolo ko purai. Iya lalu kanjana siulak kami nak cinampa. Makanya ada yang namanya bulan madu. Bulan madu. Bapak Ibu seluruh yang hadir selanjutnya. Nonno i cantik na beti makun raya. Ko angka beti makun raya dena harga keluarga na lakena. Nonno ti geretana jusman. Ko angka beti arone dena harga keluarga na binina. Apa madali toje itu angka arone ko tomatan nang kapole boy nalek jebet pa kami nakanja pelo kami na masuli. Ya kumatuan nang kapole paling ico nalek kali masa usibuku. Gato madari makun re ko mak nang kapole oi ko gitu tu dah mak he. Ko gitu mak bani mak kamar mak kanja mak waliang ni mak itu na supala korang mak kanja paga ko mak nang kapole. Tapi kumatuan nang kapole napi erung to nang kalinga masula papan tapan. Sir matamu pole bolamu bawa be patacek dek na pele di tak 2 juta lisu aja. Usahakan ini papa pada ya. Si jin na laketa si jin tak to. Si jin na beneta si jin tak to.